Yudi Kristian ajak timpalne Muhammad Iqbal Sidik tangkep ajak Satreskrim Polresta Denpasar. Apang tusing melaib, maka dua batesne tembake. Ajak kedua ngaku man beraksi ping 37 kali. Kapolresta Denpasar, Kombes Pol Johnson Avitus Panjaitan nyelasang, pelaku yang asalnya uli Nusa Tenggara Timur ini ketangkep ulian laporan uli Risti Primasti. Tugas hari Jumat 30 Juli sawetara jam 6:30 semengan, korban ajak ke keluarganya sedang latihan surfing di Pantai Honeymoon Jimbaran, Kuta Selatan menek mobil Fortuner. Neket di lokasi, korban markir mobilnya di tongos ane agak joh uli melajah surfing. Kadina aman, Risti ngejang barang-barangnya di tengah mobil. Sagetan pelaku ajak kedua lantas melahang kaca mobile anggon batu ane gede. Terus nyongkel nyemak barang-barangnya ane di tengah mobile. Di subane korban ke parkir, ia suben ninggalin kaca mobilnya belah. Tas warna gadang misi barang-barang masih hilang. Korban lantas ngelaporan ke kantor polisi. Kuang ken 24 jam, tim Resmob Reskrim Polresta Denpasar langsung nangkep pelaku Yudi di Gang Jepun Cendana, Peguyangan Denut. Yen Iqbal ketangkep di kosne Jalan Ceningan Sari, Gang Melati, Denpasar Selatan. Man nagih ngelawan petugas, pelaku lantas tembak ke batesne apang tusing melaib. Jani makedadua keancam bogolan pitung tiban. Tim Bali Express ngelaporang.